Christian Daingean lé canis AIB na mún an chiadúir siar FF3, ach fág go crí briste iad ar dro lá treis ann breise agus cic na éiricha mar fuairt Leanbarr fána churcaig an lámh an uachtar, ina going an líana bhí Cumann Fionnbarra Naofa ó churcaig. Club úntaach sa dá chód bhí Craobh Peile na mún bóid cogadí seo. Cúg a fearn a hárach ló an cairn agus bheith na míocht de Srean na hÉireann. Bhí Brian Tyres agus Éadán McGarrett in orlas éile den ceann seo. Mar sin gan Barramé lecha fós a gé corcaíoch ar a Peile. Tam O'Sullivan ar éist, is stúr a cuasa isteach sa spásan son an rahí take amach Paul Géine a gúmpón son agus a gaim siún na spricke. Se seo Darragh Newman a hena bháthir Nora Newman uachtarán a chumann an i chleanna a dúiscart na carach ar éist brisele Tom Maguire a géalú leistigh den mise sin cháiche an fachtaige Stephen Sherlock. Anna inúil ar an Buaicphointí titig san beagán gairid i ní an an díale. Táimid ar chóharach. Tusa head in sky is going to go on dahe of Brian Shinnan a Fuinto Stephen Sherlock a Rishian Maguire at the end of no talach Fishe last more than Lena Kuigveder stad. Stachel Orsley, Tom O'Sullivan. Bob Boorton son again and Nafisha and Augustin Thorne now that pass no the scoration on Todd Darragh Leicester Bars and son Sam Ryan. Frapsio nach Lacos Corda Chulhain. Vi dain chair a buint leis is manish na Bars Brisher Lewis rud a hashin at the end of an ish. Shachon Buckley ungiri gemacht hat so fucking the Yowige. Shachani Wigington Barrett. Gatosh to get shoot. Talk against Sherlock agus tak silence. Tosh shin. Go heaving Erfad. Mar scoring. Yeah, Buaicphointí get Sherlock. Count and out to Ser kick off Wintach. Dain chair on the brain agus is malo. Difriúil ó Daingean an corchaige nuair a bhíon éon athrú seileh brisinse ar Lewis cíimiad an sath arís den ceanna hit Garrett ó Tomás ó Súleibánach arís pro damant ar an gic amach an sa. Cad é mar hata lí sa tlúin san fashion passion mar a dúirt an éigeachlum im Cluiche ní dear mé hí Paul Géine agus tá Bob san ag Géine well má bhí scórna na Bars go má thá sin ar aus chumá ag Géine. Ja, Camera bhríon an cléthe sa do chretas os go dtí agus an bóta son Farrar Aaron son istí Géine thug sé faoi ach ag an nera bhí sigé cheimad íseal cruaig an slí an gort slán sin glicas a bhachal. Farabháin leistigh de sú Denny stoilm atá sa chúine hawl William Buckley Ilin das ratha ag shoot. Toomey iad of nach glan the sun. Come on alone on Ackley Arian Maguire agus Stephen Sherlock a reached halfway to Ella Force. Cuagaméidir amach, cuagaméidir. Yeah, Besha began is a hungry fendra go múla sé. Ní dóna go lein ceann cuireamú ag Sherlock Trán hóna agus ceann díomhar eile. Well, níl éon locht ar a bheith. Se agus Barna das Buaicphointí is ag Cumann Fionnbarra Naofa. Sherlock gan éinge leaga Barramé shoot. Fachta na huainige agus tá na cosan sáige ar haig de brún. Brett could have got could have thought hit goal tishti. Forgan out Stephen Sherlock. Sé do chreite shot to spawn to Sabrine. Nachal Fisker gum let Hamelo into see sé do chreite ar fad. Bruma hage Ricky Barrett over táchtach gan dáutach tá Barna. Focal last year a agus se chuin tamlí ó inis. John Wigington Barrett a chuir brewer siúdach Dingle agus a rééis tá na pócaí spáis an aim siú Tom O'Sullivan ach an doras íta go tapig an son ar sin bhfuil peinte facht am átá rahanson tá go dain agus ceann anna bhrá ag Dingle stoilm. Mar sin Cínte man son go bhfuil an fód bra cruaig. Bwyd isteach ag ara édáin. Cad is feding rá féin drása? Sé seo do chreite mar hispáintas ach puinte bhána ón na bhrion. Ba? Ó ná, sin bheith gur an ceanna. Bhí dhá ceanna ón. Cai go círaíoch an mé a cúil sin.
Ach sin Buaicphointí ag an is fachtaige Stephen Sherlock as 7 ag. Caigan chadéile có a gionhain den úlach a úmper. Daingean, tá sé siúd cinnte treist díana bhana bha agus tá sé le a gráfhainte agus tá sé sin leis mí ná dúrtha mar scór. Ja, Daingean teis ceithre faointe chaim siún sa den Daingean sa tarna agus cínú an son ha sé tarrant an Daingean ar neis isteachta lé so nílach Buaicphointí átara agus Paul Géani teis taachtamach a ríist. Isteach a láirslí an trosa, nes ít an túmí faoile chaimige agus tá sé take féin geann san beagánach tá Oberlin bhí an Gossington sa. Prisise le buachtain agus é tógan sa go Hayes. Conna sé an sé sin agus a féinte fachta ag Brian Hayes. Nes mar sin, é dánach na chúdata. sé grí mai círíist. Ned Ryan glíán ar dheis Daingean. Bhuiiteach an túirt fé, man amach go bhfuil agus tá sé sin. Gach sin maras Fitzgerald na dúchail. Sin scór den scó agus bheith fáú leis ó Dylan. Éana cheanara im líana i ngach slí agus an clés mó bhí an Daingean an counta nómh. Tá sé na léach sin scór den scó an fiúán an slí an cadic cuacha. Craobh na mún le buachta den sa. Sé stór chórach skillúin, ferúin, dramatúin sa in úr na saoile. Tá deis a bháin eile le get Daingean í chúis agus tá lechiad bed. Dieta dí sé buachta diadáin. Dieta dí sé buachta to bhrian. Nadidir a bheith Dylan. Tá Dylan is stig leis éana go bhrian. Ní lechiad méidir an son siúlaí tá deis go Damach an lechiad méidir treis éút leistigh an súa cadíar fása leis. Printe hógan nó teachtamach. Teachtamach. Conor Géani an dá deistear nach a bhí a gcéchar sé fóríléad. Seo a hands. Cinne samúil mar bhí Dylan go mór istigh leis sé tránóna agus brútaí a bhar ach má dhéanann sin bheart beag an bua ag an Daingean. Agus a bhuilige. Tá Daingean í chúis chuir a chutasa ag Conor Géani. Dá chreite. Tá son do chreite ar fada bhrian. É tóca go tapig ach an réiteoir sé héide. Cadé mar bhuaig an Daingean. Weil tá go leor fisce again ag gahamnam líon an sa GAA beo ach tá sé sin an churtha le héin slíoch chrámatúil. We said to ourselves during the week that these chances rarely come around. There's a good chance we might never see it again, so we'll have to take it. Paul Géani at the top of Buaicphointí Géani. Well, má bhí scoring in the bars come on. Hashishin it out come on Géani. We actually went in at half time thinking we didn't play that bad, but the 2-pointers, like Sherlock's kicking is just, I mean, he's just unbelievable kicker. Bhí mar labhairt le hóm, Craobh mar fósta cléthe agus bhí Sherlock ag an taobh eile ag scóráil ó gacáit, so just bhí mar ábalta na cín a cumad ceart. The game was going, it was very touch and go there, and I don't know how we crawled back. Bhuiiteach an túirt fé, man amach go bhfuil agus tá sé sin. Gach sin maras Fitzgerald na dúchail. Trauma ceart a bhí ann ag deireadh leis an kick sé ar son. Tá deis a bháin eile le get Daingean í chúis agus tá lechiad bed. Dieta dí sé buachta diadáin. Dieta dí sé buachta to bhrian. Bhí sa gimir le Conor, nuair bhí mar déimlín na díis. Bhí muín agam, greibh sé chun é kick-áil. Dylan looked over, he said he wanted it, so I just said nah. I suppose I would have been more nervous if it was inside the 21. Yeah, look, I just wanted to put the head down, get a good strike on it. Beag an bua ag an Daingean agus a bhuilige. Tá Daingean í chúis chuir a chutasa ag Conor Géani. I knew the second I kicked it. Unbelievable feeling. Can teachta níorí an Daingean, dá chreidir fad. Tá sé speisialta agus tá sé níos persanta ná na rudaí eile, ná gach rud eile really. Bhfuil do hicéad bucáilte reis agat an astráil fós. Well tá, ach look, beidh sé dechar chun fágant inis.
Tá mé chun dul ar an aiseach. Bhí sé seo speisialta agus tá mé chun dul.